mislio sam prvo ući u kadar s lijeve strane na isti način na koji Josef K. uđe. Otići do stepenica, staviti negdje registratore, prije nego uopće uđem u kadar, ono koji se ne bi vidjelo na snimljenom materijalu je to da bi jedan registrator ostavio na platovu, vratio bi se sa jednim u ruci, ušao bi ti kadar sa lijeve strane, odnosno s desne strane, sa jednim, otišao bi do platoa, ali bi prije ostavio teret na sredini stepenica, onda bi zašao iz kadra na platovu, uzeo bi registratore, vratio bi se s njima i ponovo bi ih onda spojio na platovu na sredini stepenica i onda bi krenuo van kadra u one take-u koji u filmu. Kaj je motivira za nošenje registratora? Misliš kao da počnemo od one intencije prve, kako sam zapravo počeo, a da ti ispričam i baš samo kao da ti dam timeline cijeli, kako je sve počelo to? Ok. Pa počelo je zapravo kao dosta jedna školska situacija u kojoj smo se na faksu odlučili baviti glomaznim otpadom. Dakle, nešto potpuno digresivno. Htjeli smo organski proizaći iz neke situacije koja nam je trenutno aktualna u našoj svakodnevici i stoga ući u neko novo nepredvidljivo područje. I privukli su me registratori kao objekti, dakle nekakve konotacije dosta kafkijanske, a i naravno vezane uz birokraciju, vezane uz činjenicu da se i u svojim istraživanjima dosta bavim nekakvom papirologijom, legislativom i tako dalje. Ali uzeo sam ih prvenstveno kao objekte bez nekakve posebne namjere kaj ću raditi s njima. Neko vrijeme su stajale na akademiji. Međutim, u trenutku kad sam ih prenosio, sam sreo frenda koji kad me vidio me pitao, retoričko pitanje, pitao me kak sam kaj ima i onda sam sebi odgovorio i klimno rekao, aha, radiš. I ja sam onda kao sam sebi isto klimnuo, bez potrebe da mu objašnjavam kaj radim, a imao sam naprosto pune ruke registratora, samo sam klimnuo i rekao, pa da, radim. I taj dan prenosio sam ih dakle iz jedne zgrade akademije u Ilici na drugu. Bilo ih je više, bilo je dakle 10-ak možda cijelih paketa. I na kraju dana sam se osjećao dosta usrano. Ta činjenica da me fizički rad koji je opet u startu bio dosta besmislen, naprosto zbog toga jer sam ih prenosio s jedne točke na drugu, a pojma nisam imao znao kaj ću s njima raditi. Ali frapirala me činjenica koliko te fizički rad može izbaciti iz svakodnevice. Možete potpuno izbaciti iz bilo kakvog fokusa na bilo koje drugo, jer u jednom trenutku kad probiješ tu nekakvu fizičku granicu, tijelo preuzima. Nisi naprosto sposoban se nositi sa svim onim drugim zadacima koje imaš tokom dana. I nakon tog prenošenja taj osjećaj je trajao 2-3 dana. Doslovno sam ga osjećao u svakom mišiću, naprosto kad si nerazgiban, kad nemaš kondicije, kad ne radiš ništa fizički, osjetiš tih 2 sata prenošenja, osjetiš ih tjedan dana. I pošto sam razmišljao o tome kaj raditi sa registratorima, u jednom trenutku sam shvatio da je najiskrenije, a i ono kaj me u tom trenutku u životu zapravo interesiralo je odnos između fizičkog rada i umjetničkog rada. Opet taj početni moment u kojem sam ih našao na ulici i činjenica da sam potpuno slučajno sreo poznanika koji me pitao kaj radim, pa onda sam zaključio da naprosto radim. Mi je bio motiv da radim neku vrstu dugotrajnog reenactmenta. S jedne strane sam htio doći do neke vrste performativne geste koju mogu u potpunosti uklopiti u vlastitu svakodnevicu, u vlastiti svakodnevni okvir svih obaveza, a na neki način učiniti svakodnevicu umjetničkom do iste mjere do koje bi onda umjetnost učinio svakodnevno. I sad u trenutku kad ti predložiš da ćeš me snimati izvana,
Ja sam u startu svjestan da kad je upaljen diktafon ili kad je upaljena kamera, da je to jedna situacija koja je fikcijska u startu. Zbog načina na koji sad artikuliram stvari, koje je sigurno do neke mjere drugačije od onog kad ga artikuliram kad nije uključen diktafon i slično, pa sam krenuo razmišljati o tome na koji način onda tu turu kroz grad, turu kroz zapravo moje svakodnevne rute, učiniti na neki način dokufikcijskim, odnosno dopustiti da se otvore neki prostori mogućih namjernih upisivanja u neki drugi kontekst. S obzirom na to da mi je ovo kvart u kojem se nalazimo, dakle na križanju Vukovarske i Držićeve, mi je blizak zato jer Milea je živjela do nedugo u Nalješkovićevoj, dakle na Krugama, 10 metara, 3-4 minute pješke odavde. I onda sam se sjetio da je na ovoj lokaciji sniman Velsov proces. I sjetio sam se scene u kojoj se neko spušta sa platoa noseći nešto u rukama. I kad sam pogledao ponovo negdje na kraju 28. minute filma tu scenu, skužio sam da su reference doslovno čak i pa možda preilustrativne. Jer se dešava to da glavni lik, Josef K. ulazi u kadar, dakle s desne strane, već noseći u lijevoj ruci paket, kasnije se sazna da je to paket sa tortom, slavljeničkom tortom, koja je izvana, dakle, zamotana u drveni paket, drži ju na špagi, na isti način na koji ja nosim registrator, doslovno jedna, nisu dvije, nego jedna špaga. I on u jednom trenutku dolazi gore na plato i taman se susreće sa ženom, sad se ne mogu sjetiti cijelog konteksta, ali mislim da je ona stanodavka ili prijateljica od žene s kojom se on došao susresti. I oni se na neki način mimoilaze, a ona sa sobom u ruci vuče ogroman kofer, odnosno nekakvu škrinju i malo šepa. I on sad se susreće na toj poziciji s njom i umjesto da krene do zgrade, saznaje da te žene nema, da je ona u nekakvoj svađi otišla i prati zapravo ženu na njenom putu do, recimo, sadašnje pozicije tramvajske stanice u Vukovarskoj, odmah od Raskrižja. Ono koji se desi, tu je još jedan moment potpunog, užasno zanimljivog značinskog srastanja, je to da nije samo bila sličnost u paketima koje su nosili, nego je bila sličnost u tom momentu empatije. Jer on cijelo vrijeme je zapravo forsirao ženi, htio je pomoći. Dakle, ona vuče svoj kofer, on vuče svoj paket, ali cijelo vrijeme pokušava pomoći, ona se ne da. Ona vuče svoj kofer iz nekakvog stava, ne da mu pomogne. On u jednom trenutku čak na silu je pokušava preuzeti tu škrinju. I škrinja u jednom trenutku pada, rotira se i to je isto zanimljivo jer u filmu to ne možeš predvidjeti. Ne? To je neki moment u kojem je zadatak glumački bio takav da može vrlo lako zbog niza slučajnosti iskliznuti u performativno, nepredvidivo. Ne? Način na koji se doslovno u jednom trenutku škrinja zarotira na stranu na koju ne možeš predvidjeti. Ne? Ta mala izmicanja od samog scenarija. Zatim mi je bitno bila ta empatija, dakle trenutak u kojem jednom trenutku on stvarno otrgne njoj i škrinju i tegli zapravo do te pozicije današnje stanice i škrinju u jednoj ruci i u drugoj ruci paket. Mi je interesantan jer se meni u procesu zapravo empatija pokazala kao jedna od možda ključnih momenata na koje ja uopće nisam računao. Ne? Ma kad smo došli ovdje, a to je to valjda neki suludi, teško objašnjen moment kad se stvari počnu poklapati, ne? Prvo smo imali kišu, kod da nas je mjesto malo odbilo, pa smo našli neki potpuno novi kutak, pa smo se vratili, a u trenutku kad smo se vratili, nisam ziher da li se to uspio snimiti, ali desilo se opet totalno ubrzano, znači nekoliko momenata nije se niš dešavalo, u trenutku kad se ti zapravo stavljao na stalak kameru i kad si ju upalio, desile su se dvije neke situacije istovremeno. Jedna žena i čini mi se lik su stajali sa ogromna dva kofera i bio je taj trenutak preuzimanja tereta i nošenje gore i sekundu nakon toga se ta ista scena ponovila sa onim žutim likom, dakle sa žutom majicom od pošte koji isto ima neki ogromni paket, desila se neka razmjena između njega i još drugog čovjeka i prošla još jedna žena sa vrećicom punom stvari. I taj neki trenutak kad kao skužiš da, mislim to su neke metafizičke čudne stvari o kojima nije lako pričati, ali neka razina sinhroniciteta postoji, kako kažem, nije mjesto mrtvo samo po sebi, nego kad mu priđeš sa nekakvom intencijom dovoljno otvorenosti, onda ti mjesto samo upiše nešto novo u tu tvoju početnu intenciju. To je ono kaj se valjda desilo tu.